Ningani zinga Russia President Vladimir Putin chuan anram TV kaltlangin Ukraine sipain beipui thlakan kalpui don ti soi chuaka reilo te hnuwa Ukraine khopui rang chu aringal dup mai ni in Ukraine lam chuan an soya an khopui ber Kiev te an khopui lian ber panina Kharkiv te le Donetsk Kramatorsk te puak thei thil thom chu riat tura omnual ti hi media te tarlandan ani Ukraine Interior Minister chuan Russia sipai te chu khothlang lama longcholna Odessa an thleng toa Russia tangin Kharkiv lam an pan nina soya kumsang ni le som palia an lo lak to Crimea tangin Russia sipai te chuan Ukraine an luta Putin a hian anram sana a zingdar nga le minute somnga panga a sipai be pui thak tur chu apuanga Ukraine khochak lam Donbas biala chetu rangina soi kan tarlan tongin Donbas hi Russian trong mangte chen tamna lai ania Putin chuan insuat mang tumna athleng niin alo soi to ni kha Russia thlop tu le anmi le sa ten beina anto wangin chungmi te vena tan chuan sipai be pui thak chu kalpui ani tur thu asoya Ukraine sipai te indona hmuna omte chu anral thuam te tunga ho turin a hriatira chuti rualin ram pahni te inkara inkana chu ala chuak ngei dona a hriat thu soi Putin hian Ukraine sipaya che tir chu anmi le sa te ven himna turani ti thu asoi war hlea ramdang zinga in rol anomani vai chuan natakin arang theyang bera chanlet ngalani yang ati Ukraine beina chungchanga hian Ukraine President Zelensky chuan missile mangin an sipai te omna le mun poimo te chu beyani atia Russia Defense Ministry chuan Ukraine khopui te chu an beilo thu asoi ve thunga Ukraine khochak le mun then khatairo missile aka tur diktaka kap thei mangin sipai mun poimo le Air Force mun te chu beyani ati Ukraine lam soidan chuan tank le Russia sipai te chu khochak lama maini lovin khothlang le marlama po anron lut nuala anche dan tura kan lo tarlan to Belarus le marlama tranga anchet na chu atakin an kalpui nina langa Crimea tranga chet na le khochak lama chet na kongthuma anchet theina chu arwalin an kalpui niin Ukraine lam soidana trang chuan niin alangane Ukraine police te soidana tangin Russia chet na wang hian mi somruk pariatin he thubua chai thleng hian nunna anchan toa nunna chan tamna ber chu Black Sea tuipui bul Odessa khopuya ania Russia sipai te chuan Ukraine khopui Kiev bul an thleng to niin Ukraine border guard te chuan an soya Ukraine sipai te chuan Russia sipai te chu silai le ral thuam nen an chang let ve ngala Russia in do thlona panga le helicopter an kap thlatoa Russia sipai zinga ka hliaman nei to ninan soya Russia ro chuan thlona ka thak an la nei reng love anti ve thung Ukraine hian martial law puan ngala neya sipai in thu nei na an chel lai lok dona Russia nena anin kung kai na chu Russia sipai te an chet rual hian an chu chat ngal vek boka Ukraine President Zelensky chuan Ukraine hian Russia runa laka in vena duapiang tan ral thuam pe kan ni tur thu te asoi nge an khopui ber kifa chuan ven himna zongin mipui an phusana sahlea in hnuailam le puak thei thil laka an himna tur mun te an pan khoma leinhuai rel chol munti borvel te alun hle athen chu kongpuya an tong trai boka hun khir tak an ma chon don ti hriain poisa lak chuwa tum le petrol leituma intlar an tam hle media then khatar landanin Russia chet na hi Ukraine khochak lam chau nilovin rampum runna ania mipuin an bei sei lo hle nizan thleng khan Ukraine nampuan zarne na pona awrual to kan lawma voina an heti zotani anti Ukraine runna hian khopui som pali vela thil puak thom an thetoa Russia chuan Ukraine chu an hual hne hle ringot to bok January tha khan Ukraine chak
thlang le chim lama sipai an chop to a thlatopa Belarus lama sipai chop belein andu hoizong zong in Ukraine laka cheturin anlo omfel vek to alo ne boina ronir chua dan chu kim changzo kin kantar lang to a Donetsk le Luhansk te chu independent state angin Putin a hian apoma sipai tirlu atum thu asoi chunzom ngal zat bok kani kha helai mun hi kumsang ni le som pali atranga Ukraine le Russia ram buai kha ani to sa a in ka hai thuthlung chu nei ma se tuna bo chiatin aom ta zel khotlang ram te chuan Russia chet dana hian Putin a andem hle US President Joe Biden a chuan mihring torna le nunna channa thlen turin ruah manna asiama chu akal puime kani tin Russia chu athil tia hian en liam ani lo tur thua soya Russia in hremna ato tur chungchanga hian zanina thua soi chua beisayane UK Prime Minister Boris Johnson a chuan Ukraine laka thil thleng chu rap thla ka ti thule Putinan thisen chuana kong azoa chou chuani lo indona Ukraine a thlen tir chu lungchia thla ka ti thu asoi ve boka European Union le NATO hruai tu te poin Russia chu andem thon soi heti lai hian akhal tikim tua US President Donald Trump chuan Putin a hian Ukraine laka jet hi atum hrimhrima America ram hruai tu te chak lo na chu rem cha nga la tin Ukraine indonat hom riatani ta ka chuan asoi chuak vele tabok Ukraine runa hian anthuin chu ber chu Russia chuan Donbassa kanmi le sa te min thlop tu te hum him kantuma chumi tur chuan sipai chakna kan manga Ukraine ram neya lua chu kan tuma ni lo anti khothlang ram te ro chuan Ukraine rampum pui run turin Russia chuan chuan lama dap don ti chu kar ni bor vela tang khan anlo soidai to Russia hian sipai te omna mun chau kan bitume anti lain civil mi somthum chuang anthi to anga soi ani ve mek thunga Russia sipai lamin Ukraine sipai te chu antlan chia anral thuampo anthlau remrum maye anti lain Ukraine chuan sipai somnga vel kan ka phliam towa thi te po anomai theye thlona te po kan ka thlak tak kha anti ve thung khotlang ram media ten hei hi Ukraine ru na chu ni anti lain Russia media te ro chuan mani in veng tura anchet na ni thu ansoi ve thunga tuna Russia sipai te chet na chu civil mi te tan a hlau om lo thu ansoi cham chi ya Ukraine Russia thlop tu te chuan sipayan che chu lomin kutan beng kumsamriat chunga anthil nga chu ataka athleng ta angan nga ya lei boruak le tuipuya Ukraine be na chu an thlop zong tak ani ve hlau heti lai hian Russia chet na chu anram nge ya milar te chuan andem thu an soi chuak sup loma indona thleng hi kan du love anti Russia hi European Union chuan na zo ka hrek dan turan rela an hruai tu te chu mimal taka an bitum rinane Putina an hrek tel don em tiero achiang lo thung Ukraine hian thei patopin Russia sipai te hi danan tuma mun ranga an che chuak to mase Russian sipai hi tamlama te thiamna le ral thuam nei thata chuan khan lo tak kan ne ramdangin puyan tum thu an la soi chuak lova sipai an tirlu don em tia an chiang heklo khotlang ramzinga sipai tirlu tanomani chuan Russia in Ukraine apuna zongzong chu adik le zualangai thei ani dona wangin tirlu ko nga hian anfim khur hle ninalang Polena US sipayo mek te po Ukraine atanga raltlante lodong songin anla boi tari mai NATO hruai tu Stoltenberg ka chuan Ukraine NATO sipayanom lo thule tundin hmuna tirlu antum lo thua soi zirtopni hian ramsom thum te chuan thut kho man nei dona ankal zel dan tur ti chian antum Ukraine rama cheng te soidan taka indona achuata ga chuan khovel rampuma tuial theiman asang ngala kumsari nuwa avoi khatna tan zem khatin dollar zaman akai ngal dera Russia poisa robul chuan ahniam laiber atong ve thung
Russia hi tuyal thei thlit fim lo thon chuak tulian berte zinga mi ania buaina hi apun lunani chuan zem khat chu dollar za somnga man vel athleng thuai turangai ania tuyal thei man chu India rama alet somvela asan theina rem chang awmek ni in mithiam thren khat chuan an soyane Russia hi khovela huit thar chuak tu tamber ania Ukraine chu palina anive bok rampahni te hian khovela huit thon chua mun lia thena mun khat vel an hau phahiala an buena wangin huit le chumi atanga siam chua chu asan pha rinani heba ka hian mobile phone le lir thei siam na ta na an man thir chikhat paladiam chu Russia ramatanga thon chua atame ma wangin amana san rinani boka Russia shrek na an kalpui da na zirin khovel economy chu buai venak theyane thlama thupa modi rel tiang vel kha aningot lo Europe khochak lama buai na hi asilai muang lo zong in tuar ve thei kanitlat mai